yari aryamye agaragara nk'umuntu waroshywemo amaze nko kugirirwa nabi. Icyumvikana ni abantu bamushyizemo ariko bamaze kugira ibyo bamukoraho. nyine ikigaragara ni uko umuntu yishwe amaze kwicwa bashobora kuba baje bakahamunaga ko yari aryamye agaramye, bigaragara ko hano inyuma harimo igikomere gikomeye cyane. Babaje kandi biteye agahinda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Abaturage batunguwe no gusanga umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 yitabye Imana. Abaturage bavuze yuko ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi magingo aya ngaba bataramenyekana. Abahaye amakuru itangazamakuru bavuga yuko basanze umurambo w'uyu mugabo amaze kwicwa ndetse amaze kwitaba Imana. Mu minsi Karamage avuga yuko Karamage yageze ku murambo ubwa mbere, avuga yuko uyu mugabo yigize kumusanga mu ishyamba arimo aratema ibiti, baraganira nk'uko bisanzwe, barangije baratandukana. Ariko Karamage akajya avuga yuko uyu mugabo afite agahinda abayeho mu bwigunge. Uyu munsi yaje kugaragara yitabye Imana, dore ko bamwishe urupfu rubi cyane. Bamuteraguye ibyuma mu nda mu mutwe, bivuze ngo bamwishe urupfu rw'agashinyaguro. Ni mu karere ka Kamonyi, ni mu murenge wa Musambira niho bino byabereye, aho abaturage basanze uyu murambo munsi y'umuhanda. Abamwishe bamurengejeho amashara, ibyakatsi kugira ngo bayobye inzego z'ubuyobozi. Ariko uyu Karamage niwe wahageze ku myitso ya mbere, abona umurambo, aratabaza inshuti n'abavandimwe n'inzego z'ubuyobozi zirahagera, n'inzego za RIB ziraza, n'inzego za polisi ziraza, n'inzego zo ku midugudu ziraza, n'abaturage baraza, n'imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo nayo irahagera. Mu kuhagera basanze uyu mugabo yicwa urupfu rubi cyane, ariko abamwishe kugeza amagingo anga ntago baramenyekana. Ariko ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye uwishe nyakwigendera, afatwe atabwe muri yombi. Bino byashenguye imitima ya benshi, byahamuye abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa kubera ko impfu zikomeje kwiyongera hano mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira. Abaturage batanga amakuru bavuga yuko hano no kwicirwa undi muntu bamukase izosi, bityo ariko uwamwishe yarafashwe, yatawe muri yombi. Ubu ngubu ari mu maboko ataraye, yakatiwe igifungo cya burundu. Abaturage barifuza yuko n'undi wakoze bino yafatwa agatabwa muri yombi. Ariko abaturage basabye yuko abagizi ba nabi nk'aba ngaba bicana bajya bashyira ku karubanda, nabo bakabarasa kugira ngo babone isomo na bagenzi babo bakora ibikorwa byo kuba bakwica abandi, kugira ngo babonereho kugira ngo ubwicanyi ube bwagabanuka. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryavuze ko rikora rikurikije amategeko. Iyo wishe umuntu bivuze ngo amategeko akora icyo avuga, ugahanwa kandi ugahanishwa igifungo cya burundu, kandi ukababara kurenza kuba umuntu yahita kurasa. Buriya iyo umuntu akurashe bituma upfa vuba, ariko iyo wishe umuntu ukagenda upfa gake gake, bivuze ngo ugenda wicuza ibyaha byawe, nugize amahirwe ukababarirwa icyo cyaha ntago wongera kukisangamo. Bityo rero ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryahumurije abaturage rigira riti mushikame mugume hamwe, uwakoze bino akica nyakwigendera ndakeka ari buze gufatwa ndetse agatabwa muri yombi. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Musambira. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo ahabereye amahano, ibyashenguye imitima ya benshi. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo ni amahano, ni ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa, abandi barahamuka. Ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko waje kwivugana umugore we ku manywa y'ihangu, amwivugana amukubise ifuni mu mutwe, birangira uyu mugore ahise ahaburira ubuzima. Bituma imbangukiragutabara ihamagarwa byihutirwa iva ku bitaro bya Masaka, isanga uyu mugore yarangije kwitaba Imana. Ako kanya mbere yazikiyagira ise hamagara imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imodoka ya polisi yaje irukanga itarwiyambitse, ihita ifata umurambo wa nyakwigendera itujyana mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzumwa. Uyu mugabo nawe yese afatwa atabwa muri yombi, aho akurikiranweho icyaha cyo kwica umugore we yabigambiriye amukubise ifuni mu mutwe.
Abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu muryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ushingiye ku mutungo. Amakimbirane yabo yari ashingiye ku mutungo utimukanwa ubwo bapfaga isambu y'Inkoragobo. Uyu mugabo yashakaga kugurisha ariko umugore arabyanga, amubwira ko isambu atagomba kuyigurisha, kandi umugabo yashakaga amafaranga yo gukemura ibibazo byiwe yari afite bwite. Birangira umugore atamusinyiye kubera ko basezeranye ivangamutungo. Uvuze ngo umugore atagusinyiye ntago kwa noteri byakunda ngo babe bakwishyura ugurishe. Birangira rero uyu mugabo arakaye. Nyuma y'iminsi ngahe nibwo uyu munsi yaje kugaragaza igikorwa cy'ubunyamaswa, igikorwa kitemewe n'amategeko, aba yishe umugore we amukubise ifuni mu mutwe. Abaturage babonye bino bavuga yuko umugabo ari inyamaswa, bityo agende atabwe muri yombi akatirwe igifungo cya burundu. Koko ibyo yakoze ni icyaha gikomeye cyane, ni icyaha gihanwa n'amategeko, ni icyaha buri muntu wese yakumva akavuga yuko ari icyaha kibi cyane. Rero iyi ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, bamwe bararira, abandi bifata ku munwa, abandi baratakamba, batabaza rurema, bavuga yuko atari komana kuki abantu bakomeje kwica bagenzi babo. Bamwe mu baturage bavuga yuko rero uyu mugabo yajyanwe agakatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko ryakora iperereza ku mugabo nanone uherutse gupfira hano. Umugabo wari wasinze wanyoye inzoga nyinshi muri karitsiye, bamubona gusa mu gitondo baza gusanga yapfuye. Uyu mugabo rero ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryaramujyanye ntiryagaruka gukora iperereza, bityo abaturage basabye yuko ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryakongera rigakora iperereza abishe uyu mugabo wari wanyoye agacupa, bityo abamwishe bakamenyekana. RIB yasobanuye yuko bakoze iperereza kugeza amagingo anga rero abamwishe bataramenyekana, ariko ngo uyu mugabo ajyanwa ku bitaro bya Kacyiru mu gukorerwa isuzumwa, basanze alukoro zarabaye nyinshi mu mubiri aricyo cyatumye apfa. Bityo rero niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ritigeze rigaruka gukora iperereza. Nicyo gisubizo abaturage bahawe. Reka mbagezeho itangazo rya RIB. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Bimurangire Thierry yatangaje ko gukora icyaha no gukora igisa nacyo, bityo umuntu wese uzafatwa azatabwa muri yombi. Bimurangire Thierry avuze ko icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Kwica umuntu wabigambiriye bihanishwa igifungo cya burundu nacyo kitagabanyirizwa igihano. Murangire Thierry avuga yuko kujya kugura indaya bitemewe, bityo nufatwa agiye kugura indaya cyangwa ukafata umwana ku ngufu ukamusambanya ukamwita indaya, bityo uzahanwa bikomeye cyane. Bimurangire Thierry avuga yuko impamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho ni ukugira ngo rijye rikumira ibyaha bitaraba, rinahane abakoze ibyaha. Bimurangire Thierry asaba abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda kubahiriza amategeko y'u Rwanda, bakagendera ku ndangagaciro nshinga, bakagendera ku bikorwa byiza, kandi bakumvira abayobozi babayobora, kandi bagakora neza bakiteza imbere. Bimurangire Thierry avuga yuko umuntu uzakora icyaha cyangwa agashaka kurwanya inzego wese azafatwa agatabwa muri yombi. Ni itangazo ry'umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo rya polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda nayo ivuga yuko umushoferi wese uzagerageza gutwara ibinyabiziga yanyoye ibisindisha nawe azahanwa. Umushoferi wese uzarenga ku mategeko agatwara imodoka mu buryo butemewe n'amategeko, bivuze ngo agatwara imodoka nta byangombwa nta bubasha afite bwo kuyitwara, nawe azahanwa. Ayo niyo matangazo nabagezagaho, niyo matangazo yasohotse nyabona none ahangaha. Bivuze ngo ibintu byose byatangajwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, amatangazo ya RIB, amatangazo ya polisi yose mitanyabona. Mukanya ndaza kugaruka ku itangazo rya NESA, ngaruka no ku itangazo ry'ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli de sante. Mukanya nibyo tugiye kuvugaho. Bivuze ngo amafaranga ya mituweli yagabanutse, bivuze ngo rero NESA nayo yatanze amahirwe ku banyeshuri biga senior 1, senior 2 na senior 3. Bivuze ngo ibi byose ndaza kubabwira mu matangazo ari buze. Nimero bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.
uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Njye mwumvaga nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, ni njye ubagezaho amakuru umunsi ku munsi. Imana ikomeze ibandindire, Imana ikomeze ibandebere icyoroshye, Imana ibahe ubuzima buzira umuze. Kandi ikindi, Imana buriya ireba umuntu wayo ikavuga ati nyaboneka uyu muntu reka mugororere agire icyo yageraho. Ikintu cyose ugezeho ushimira Imana, nimba waburaye nabwo ushimire Imana, nimba wariye nabwo ushimire Imana, bityo bizatuma ukomeza kongererwa imigisha ndetse n'ibyo utunze, bityo bizatuma ubasha kubaho neza, ukabana n'abandi neza. Reka mvuge ngo amakuru yacu reka tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajye ugenda umenya byinshi dukora umunsi ku munsi, amakuru ndetse dokumenteri, amakuru yose ngira ngo tujya tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Reka nongere mvuge ngo mwarakoze cyane, nta kintu nabanganya, ndabashimira kandi mbasabira ku Mana